Lên tình mơ. Cái đơn giấy co bà đây. Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm taking you to a wedding of my cousins, which took place in March 11, 2025, which is also my first time returning to Cambodia under a year. It's around 5 a.m. right now, pretty early in the morning. I came early to make myself ready before the guests arrive. Here we are, the entrance to the wedding. Preparation. Sauce đây. Sauce đây là này cái chân. Đây bón á. Ủa mà thơm không? Nhóm tích mơ. Nhóm tích mơ. Chả nhóm thơ. Chả nhóm thơ apero thôi nhầm. Yep, nhà nắng smile. What's up bro? Mày là chạm bao nhiêu? Nịa nịa. Bà chua này ơi. Lai long. Tịch tịch ngon môi mà. Anh nhóm đồng pin nha. Hả? Trộm không? Nhìn đấy. Ôi, sập cái lần slow. Bà đó tân luôn. Ôi, lọ. Tầm nào ấy mai. Một ly sạch này. Thành một lần ai tiệc. Lấy hơi tập bài. Chặt cùng mà lên. Ai phải đón. Ai phải đón bao nhiêu. Để miếng đặt đây. Đôn là Hi. Hello. Đây chiên thôi đi chôm đó. Chôn. Chiên. Cameraman tôi. Nhà môi.
Smile អានេះបងពងស្លៀកពាក់ ថារកវិញកាត់ ឃើញទេ Tâm ra Nụ nụ Bà này thật Đừng có ra ơi Đừng thở chân mì bơi ui ui sbai cặp bơ nụ ba chả mới tới bạn sbai cặp bơ trái nó bùng đặt lên trên chân trái ngồi đây 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 đó kia ấy rồi nhận tô mày máy cho ngồi nhé ngồi pi bay say hello welcome to the wedding Welcome to the wedding. I don't and let's go home have my
I don't have Wi-Fi right now. Who is your favorite then? It's either Haircut or Johnson or maybe like Johnson? yeah. Mine is Sigreal. Johnson is my main. ជួននិយាយឡើងទៅលើ មើលកូនគេអង្គុយឡើងថ្នមល្អអង្គុយល្អបាទបងបង្ហាញគេដើម្បីគេរៀនអង្គុយតាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងចេញពីរោងការនេះរៀងក្តៅបន្តិចក្តៅឆេះមុខឥឡូវអត់ដឹងទៅណាចាំមើលសិនកាត់ទៀត បងឲ្យធ្វើម៉េចបើមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅខាងក្នុងតាំងដែរបងមិញពេលសួរគាត់ទៅហេតុអីបានគាត់ញ៉ាំរហូតចឹងហើយគាត់ក៏និយាយថាហើយគាត់ឆ្លងកាត់អីគេខ្លះបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ថាអត់មានអីផងជារឿងធម្មតាគាត់ធម្មតាខ្លាំងមែនខ្លាំង Ô, chào bạn. con mà nhá bật lên bà rồi. Lặng mùi ở đây á. Còn bên tê bọc son nó càng lớn bao nhiêu xà lọ bạn. Rồi, tiền. And then concenttrate. Con prepare for some kind. សួស្តីអ្នកកជន ជំរាបសួរបង សូមអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធី មង្គលកែបងនាតនិងបងផាដូរ៉ា Đi cho mà thấy. ពីអង្គ the wedding ល្អណាស់ឃើញអត់អីតែប៉ុណ្្នឹងបងឡើងលើមេឃទេបាក់វិញមកឃើញមើលឃើញដែរនឹងថតយើងវិញមកថតយើងវិញថតគ្នាយើងវិញមើលចង្អាយកុំមកកាប់សូមអញ្ជើញចូលក្មួយបាយឲ្យលោកប្រុសនេះហ៎ចង់លបងណាបងសូមតសើ checkបាយទៅឡុកមែនបាទទៅឡុកមែនញ៉ាយបងបាទทำมาเป็นมั้ยสิវីเรียบสู้ปุ๊บตาสบายเรียบสู้สบายมั้ยยังมาវិញឯងតបាពេញហើយសួស្តីសូមស្វាគមន៍ប៉ានមែនពេញហើយ
តិចមើល គេដល់សៃកបើដែរ ស្មៃ Full HD អូយអាយដឹងមក 4K គាត់បានសុខចិត្តពលៈនឹងពុំឲ្យគ្រាគ្រាឡា ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះលោកបាណាសុខាសម្រាប់យុវពេញថ្លៃអំណរគុណនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចាជូនដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដោយឡែកតំណាងឲ្យកូនក្រមុំចាមិនមានទេចាដូច្នេះតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណហើយសូមភ្ញៀវកិត្តិយសបន្តការពិសាភោជនីយហានិងបន្តការអបអរសាទរជូនដល់កូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំចានេះខ្ញុំនឹងរាប់ជូនសូមញ៉ាំប្រយាករឲ្យការជួបជុំនៅរាត្រីនេះប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលចាសូមត្រៀមភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី A cool wedding and a very happy life together ខ្ញុំមានគូហើយ ស្វែងរកគូព្រេងគូប្រាក់នៅក្នុងរាត្រីនេះ đây rồi thôi nhạc xe hả vậy ai có đôi cái món mà cái thằng dùng đi chụp cùi dùng đi làm cái sao bà đó cái thằng dùng ai xong ai Facebook rồi được xong đi Telegram ấy ao kia hả Hello និយាយសួរចាក់កណ្ដោទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់កម្មទ្រព្យជាការមិនដែរគឺថ្ងៃក្រោយពេលរៀបការយកសម្រាប់កម្មទ្រព្យពិធីការអត់យកអូខេអរគុណច្រើន I know 胜利之日